hangat langut bebasan tanpa tapi bareng etari jagat ngulandara katungkul ngumbar gagasan sak temaki nawa ngimpi anak kita rumaksa luputo bilahi kabeh jin setan datang poron paneluhan nanono mewah panggawe Allah gunan wong lupa
mau langsung kawruhake gunane kali srayu ngidul miline kali praga ageng bungune langsung kawruhake gunane tumrap bangsa kula kowe iya yo 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 ya yo yo
Slompret, slompret, kempul nungtung, kendang rial ketipung, imbal bonang loro tor setrum, lepet bebelong, arang epang nyoklat, macam mangap, megap, megap, bojang nyokok, lagi, cucok, pranyoto gawe kepiro. Slompret, slompret, kempul nungtung, kendang riang ketipung, imbang bonang
Aku ki lomo. Aku lek kelas lain ki lomo, rasa jalur ya. Video betul. Anu. Ini Pak. Wajib ngecek kula aja
Selamat sore semuanya warga dusun Timong Grup. Selamat sore. Oke, pokoknya kurang selamat sore. Oh, kurang semangat ini. Ini tak coba untuk viralnya Indonesia Nusantara, khususnya Jawa. Sedang viral-viralnya warok cok. Arti warok apa lagi? Kita latihan bareng-bareng sebentar masih. Kita coba kekompakannya warga Timong Kerep. Nanti malam sebelum diadakannya tarian warok, kita latihan bersama dulu, bersama-sama. Mau dicek kekompakan waroknya Indonesia. Ya, kita cek suaranya warga dusun Kerep. Mogi-mogi Mbak Yanuar. Dalam mas. Ayo tektokan gen kersane warga Kerep niku mboten sope. Didongake to, Mbak. Ini kan acarane merti dusun, Mbak. Jadi didongake dusun Kerep niki napa nggih? Wargane makmur-makmur. Amin. Nah, berkah barokah. Amin. Le tanduran pari ya engko tukule lemu-lemu. Amin. Nah, ngoten kaya penduduke lemu-lemu binuk-binuk ngoten, Mbak. Kok bar panen reokan meneh. Nggih, reokan meneh. Wingi baru ayangan reokan jan luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Kerep semuanya. Jus pokoknya. Warokane meh dikei lagu apa iki, Mas? Mana bola dewa sik to, Mbak? Ayo. Mana dewe ya. Kita coba. Siap. Oh, dirambang kirian. Nggih, sekedap. Nggih, Mbak. Nggih.
karya Raharjo sakungkure aja lali asri